Serchhip cable network clear to te chibaivek ule CHANCHINTHAR char to RALTLAN siami voin khan India ram state shrang district zasari somsari pathuma India zalen na kum somsari pangana lomna pualin UJJWAL BHARAT UJJWAL BHAVISHYA ti chuhmanani a Serchhip po pi ni veng wai me hola he huni manani a district BAWRHSAP pi azuk kumar chu khwalianani voin khan India ramin zalen na mu champha kumzana kumsang ni somli pasaria power intodel independent ne mantuma malakna UJJWAL BHARAT UJJWAL BHAVISHYA power at 2047 chungchang INHRILHHRIATNA kol phetha kut chu Serchhip pi ni veng wai mi hola BUATSAIH ania pi nazuk kumar IAS Serchhip BAWRHSAP chu khwalian ani khwalian pi nazuk kumar chuan UJJWAL BHARAT UJJWAL BHAVISHYA umzia chu mamo khop power neya ma khodum tak nei ti na ani bera kanni tinnuna zirna te risel na lamale hospital te kongtin renga power hnyang nar kan mo a MIZORAM po tlang ram ani awangin tuilak na le asimdar na kongthlengin power hnyang nar kan mo ani chu kan mo na phushu ka kan hnyang nar power kan nei theinan SORKAR lai pui chuan malak na ro pui tak akal pui ta ani ti in kan ramin he RUAHMANNA amamo dana soya mitinin power hnyang nar kan nei theina na asimdar na le a in thlun khom na tha kan mamo dan te po tar langin SORKARin RUAHMANNA adwan tlang pui atar lang bok powerin chem thiam hi apoi mo ti mi pui ten sherengila kan man tangkai lo lai chuan kan bulb te of zelila midang ten chu an lo mang tangkai theani tuna kan nei sa po hi rin chem zoka mi pui ten kan man thiam chuan din mun thazoka kan ram hi ading theini ti in mi pui te cha a Power Grid Corporation of India Limited in Serchhip District Hospital sakna tur sum tam tham tak CSR changa min pe ka wangin lom thu ka soithar le ani ti bok he huna hian engineer LAWTLAN thanga senior EE Serchhip Power Division le he malakna district nodal officer ni bok chuan kutan man chan le athil tumte soifya na aneya SORKAR lai pui chuan India ramin zalen na mu champapha kumzana chuan rorel na mai nilovin kol phetha siam chhuana lama po mania intodel fam kimram ani theinan RUAHMANNA siama he malakna ti puitlin konga hian ram mi puite an poimo a mo phurna tam takane wangin chu kan mo phurna INHRILHHRIATNA he hun hi BUATSAIH ani ti in he UJJWAL BHARAT UJJWAL BHAVISHYA power at 2047 kalpui ani chantlang pui atar langa akalpui chhodan tur SORKAR RUAHMANNA tlang pui po soifya bok he huna hian chung tinten electric kham khop an nei theina na rampum hua pa SORKAR malakna chanchinte thingtlang electric la nei ngai lote electric po lu sakan ni dan te kol phetha simdar dan tha kalpui mek te ni eng chakna manga power tamjok siam apoimo na tele consumer de chanvo INHRILHHRIATNA video thlir hona nei ania new Serchhip SAY10 drama munom le bengwar thak takan entir bok he kut hi pilaljik pui SJO sadar chuan lom thu soin akhar ani THENZAWL joint VC BUATSAIH in Japanese ENCEPHALITIS JEO chungchang INHRILHHRIATNA wantong group y me runa nizan khan manani Japanese encephalitis chungchang INHRILHHRIATNA le inzirtir na hi IDSP atangin state nodal officer Dr. Pachaulal Malsoma baka entomologist lal fakzwala pautu state microbiologist Yogesh Malvi baka Serchhip district surveillance officer Dr. Lal ngai omichang tele DDMC lalmal somi HOVIN nei ania THENZAWL ko chunga tlom ngai po le VC baka CHC a thoktu te an telani he huna hian state IDSP atanga mithiam local te chuan Japanese encephalitis natna pudar thei thosi chu THENZAWL a chini borvel oma ngai ani thuan soya natna dar thei dan le invent dan tur te baka shikai finfia an lo ompala malak dan tur te soilanani a zona le chan na hunman ani bok khotlang shwai tu te malak na hnuaya hian nimin khan Japanese encephalitis JE pudar thei tu thosi lo ompal thei thula 12 vungi venga damdoin thoktu te chuan thosi bo be pui thlakin tuitlin theina mun le thosi lo pian theina mun sang te damdoi manga ti thiang hlim ani Nimin Khan Serchhip District BAWRHSAP nazuk Kumar HOVIN Serchhip Independence Day mandan tur relani
Niming Khan Serchhip DC meeting hall Independence Day sangni somni pani mandan tu relin Serchhip BHARAT Nazuk Kumar IAS HOVIN Department shang let lom ngai pol shang IO te chanchin bumi te ex-serviceman IO le party shang IO te an thukhom Kumin Independence Day hi Serchhip Sport Complex jingdar som pakhata mantura RUAHMANNA ani a har satna a ani ero chuan khotetlang playground a son ani ang Khwalian tur hi state thunei tu sang zo ka tanga RUAHMANNA ngai chan ani Kumin Independence Day Pwalhian Sorkar lai pui chuan India National Flag in 3000 turin RUAHMANNA siama flag hi pakhat cheng somni zela khultur ni in VC kaltlangin veng le khwa te sem chu ani ang kumdanga anlo ti chin angin heni Pwalhian Serchhip home hospital le jail te thilpek semani le anga Independence Day Pwal football tournament le table tennis po kalpui ni ang VIPs at home tea party po BUATSAIH tura RUAHMANNA siamani Independence Day lotling taka Serchhip palomani theinan hian mo phurna sang siam ngala ursun le felfai taka manani theinan mani chan pwalte chataka hlentum turin chairman hian member te ange nani Nimin Chahnuwa Serchhip District Sport Committee Noya Sport Association shang te chuan Mizoram Sorkar in District Sport Committee ruang am siam thar chu andu lo Serchhip District Sports Committee Noya Sport Association shang te Nimin Chahnu Khan Serchhip PNE Rest House Book puya and Special General Body Meeting nei nan chu khoma Mizoram Sorkar in District Sport Committee ruang am siam thar chu andu lo ti soin hemi chungchanga DC lamin thut khom an ko poin telji lo ni se anti ani he thut khoma hian Serchhip District Sport Committee hian Mizoram Sorkarin Tunhnaya District Sport Committee ruang am siam thar gazette ta ati chwatak chungchang hi ansoi hawa he huna hian Sorkar RUAHMANNA thar siam hi inshilfia ni in District Sport Committee Noya Association shang te chuan an pol ngai dan te antar lang boka SDSC Noya Sport Association somni atanga Association som pasari telten an ngai dan an soi ho nuwa Sorkar in District Sport Committee ruang am siam thar chu andu lo thu resolution siamin an pasani SDSC Special General Body Meeting hi SDSC Chairman Ketlang Thanmoyan kai shwain Sorkar in District Sport Committee ruang am asiam thar andu lo thu hi Chief Minister le Sports Minister baka State Sports Council la po a copy hi pek ni se anti a District Sports Committee chungchanga hian DC lamachangin thutkhom ko na a om ani po in thule a om ma chuan association shang te telri lo ni se anti bok ani Myanmar buaya wanga RALTLAN HNAHTHIAL omte chu CHANCHINTHAR nei ni in Sorkar dan le HRAI te INHRILHHRIATNA nei ani bok RALTLAN CHANCHINTHAR hi District BHARAT pisa thoktu te baka YMSAP headquarters HNAHTHIAL HRAI tu te nen an thoka group pathuma in chenin vo in khan tuichang ral khoshang tarphau khoshi aithur south chong tui new ngarchip Cherhlun thingsai le bualpui H khwa te tlo in RALTLAN te chu ko khomin chiaran ni a dan le HRAI baka khotlang in rel bol ne te chu zom turin an nge na ni tunline Mizoram hun shanga rihlo number 4 a hlwar thu le alak lu na konga RALTLAN chen khat in nam noi an om ti shat ni in RALTLAN chian na thok tu te chuan suin NHNAHTHIAL district chunga RALTLAN te chu tu ma in nam noi lo turin le swal na kong shanga filim turin an nge na dan phallo thil ti an omani chuan dan mangvekin an chunga shimna lekko ani tur thu po shil ngalin khotlang in rel bol na konga aram leilung fa te nun dan phunga khosathiam turin an cha bokani RALTLAN te chu zo na thlak an ni ang bokin mizomi pui te po in an lain na thu YMSAP headquarters NHNAHTHIAL HRAI tu te chuan soin thei angin Sorkar le pol shang mimal te po in an chan pui chin ti an tar langa nun phung dik le thra manga an chan let ve an be sei thu shilin chutianga an khosak chuan an ma an din zel tur thu an soi bokani khochen khata RALTLAN omte chuan bu fai an momo thu CHARCHIAN na thok tu te hne na hian lo thlenin YMSAP headquarters president pubi lalming lian chuan bo zui sak ngal an ni tur thu ashil ani 4th World Education Summit 2022 Mizoram chu PMKVY ya India ram puma ti thaber ni in award kan dong
July ni somni pasari le ni somni parasa ni somni panhi chunga hotel li Meridian Hyderabad ne 24th World Education Summit Mizoram chu Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana PMKVY 2.0 India Rampuma enrollment le placement state thaberni in Government Sector Initiative in Skill Development RALTLAN ania he award submitted tel Pukelan Mingliana Director LESDE Department chuan Mizoram IOIN award adongani Pukelan Mingliana Director LESDE Department chu key speaker tana somani angin he samita hian India the Global Education Hub ti thupui mangin honna thusoi opening speech ane baka EdTech the future of learning and skilling le upskill and reskilling for future ready workforce chungchanga mithiam rualtine na soi hona panel discussion atel bok ani one day awareness program on drugs abuse prevention chuvo inkan HELEN LOWRY college nei ani tunlai ri hlo hluar mek dona konga Mizoram Social Defense and Rehabilitation Board SLCA Social Welfare and Tribal Affairs Department Government of Mizoram le National Institute of Social Defense Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India Trangkop chuan aizol chung college rang no pangtazinga ri hlo le akoi noi chungchanga zirtirna tenein ma alarenga voin July ni somni pra sang ni somni pania po hian HELEN LOWRY College no pangtazinga hun an mang ani program hi chnu dar khata tran ni in college no pangza somnga vele zirtir tu te antel bokani zirlai no pangtenena ri hlo chungchang zirtir na anpek mai ba ka ri hlo chungchanga quiz competition te BUATSAIH ania zirlai no pangte po in he hun hi an hlutle ani he program a hian ri hlo chungchanga kanram din mun le ri hlo kan lo mel sha to dan te zirlai no pangtenena PowerPoint presentation mangin NT ran ni a zirlai no pangtenena hian ri hlo man swal sang tele a theder dan classification chungtang te zirtir an ni bok tin engtiangin nge mi in ri hlo ngol an lo ve chungchang tele addiction hi thwak nat na ani dan chungchang te zirtir an ni bok ani Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. THIAMSANG'N All India Karate Championship ni zota ka champhai tanga medal late LOWMPUINA HMANPUI All India Karate Championship 2022 July ni som panga changa ni som paruk chunga Bilaspur Chhattisgarh ni zota ka Mizoram IOA champhai changa tel medal late choimoina champhai District Karate Association CDKA BUATSAIH Vanlaloma Indoor Stadium Vanis champhai ka rodvenga nei chutukin Dariat Khan Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. THIAMSANG'a champhai not bial to MLA chuang khwalian ni in HMANPUIA medal late hena choimoina thuziak cheimoi le poisa fai lana CDKA nena kickpet leina tur sum ahlan bok Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. THIAMSANG'a chuan India Rampum in Elnaliana Mizoram IOA champhai tanga kalom chun pani 10 medal bikim gold silver le bronze medal pakhat theu anron hon thei chu lom omti in HRAI tu tele zirlai te in pek na fakomati a in fiam na huanga mizo te kan doi bik lo zia soin khovel deng chhuaka kan lar theina tur pakhat chu in fiam na huanga hian ani ati a SORKAR in fiam na choisan konga thei to pa chwa chunjom zel don thule MLA ang po a tan lak zela tum thu asoya medal hon tu te chu enton tlak ati thule midang tatana chawna na satak an siam thu soin an phu anga choimoi tok ni loma se thinlung taka LOWMPUI an ni thule an hmaba ka pui a in huam ring thu asoyani champhai not bel to MLA Dr. THIAMSANG'a chuan champhai chu infiam na konga theina na satak nei le ming thathin tak an ni thu soin ming that to na te chunjom zel tum turin thalai te afuya infiam na huanga inti siak na atanga certificate nei te nakin zela chorchang kai thei turin afui ani thalai te chu nakin loka ramle nam in nga na tur tak tak an ni awangin zuk le mam ri hlodang telaka filim tur le nun uloka film khur turina cha a hlotlin na changtele champhai District Karate Association te an kalzel na tura du sakna ahlan ani
kumin July ni som panga tanga ni som paruk thunga Bilaspur Chhattisgarh ta All India Karate Championship nei zo ta ka All Mizoram Karate Association amka ayo akal Champhai District Karate Association zirlai pani te chuan medal pathum an la a silruat sangi daughter of si zo mingmoya late karot veng chuan sub junior girls category kata dansa silver medal la in kumait sparring kezi somli panga chunglam category a gold medal la boka PC Lalrem Ruati daughter of Lal Thangmoya veng sang project veng chuan senior female kezi somruk paria chunglam category kumait sparring a bronze medal ala bok ani khatizong kha chanchinthar kan ti chwa theite ani